Esiama munyina kwa babiem efa emra bedwam so. Ne etwagu esie eye efia amankwa tamakru. Health tips. Eno ne di ho enkomo about nkwanhye bi a eya pomde nkwanhye tasi ewofie. Onse ne eno mo rap ni nyina app enti ne di solution makwa betimi afa so a ube deal with situations of that nature. There be makacho mane empa ho de biara da eye 5 minutes. Spend 5 minutes of your quality time Monday to Friday. Na feti enchire pa doctor for no e de emma. Cause nyeman bi won mas wankasa timito to wakwan yi a yare bebrebe free wakwam e de amount. Ba men ka say Franco Trading Enterprise dey be kan catch yourself phone papa na himfie e no wodom. En say wo phone ye be che e de amount. Phone ye be gina mu ye de amount ya obeto ankonya chire how bia. Ne nyina e wo Franco Trading Enterprise. Say Nokia, Samsung, iPhone na wo phone chire Franco. Akofa smart TVs enso e dey about ranging from 32 to 55 inches. Ne bo enso from ye penny so fe Papa Franco nyamishira wo. Or the tabletop fridges so aba and your Franco air condition from 1.5 to 2.5 horsepower. Tony bema dem a chiller freeze. E we be cha say be unity. On and say we katabag be a boy no. Ebi say ba be two here air conditioner e be freeze with them honum. E the amount. And a trick can so kakra because of the stars na e work on no. But so the CCTV camera so aba baby ball shop. Baby ball ofie na nipa money for bar around her. It's me ashomu nyina e the amount. And maybe auto e free Franco bia no kai who so be 40% discount especially so auto from our digital platforms. Men Franco Trading Enterprise phone e wo go da. Jet numbers ni name 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939 311 0555 939 311 Franco Trading Enterprise still phone papa efie and honum Kelmed Pharmaceuticals Limited in papa adresu and honum smaka just doing so beto a ya no aton papa preko enkoto de be so ya de na o kire bi no se kofa fro so ade a betimi etu na ase tew na afre na akwakofa aduro bi a na otwe bia be no miensa unkwana de bre so to do papa ne pa animdifo a animaduro eye ne enkyere so aduro we de onu mu a ebetu ya de ase ne nyina wo Kelmed Pharmaceuticals Limited mama ko de na me Adom ere ya miase na wo so e onye mreda yere nya miase meda wase papa anopei sawa mami akwanyan ere ase media ne mama BC ba akope oti bia wo ba bia ye fake me na me ka anopei Kelmed abamahye ye ekra nnuro me ka nnuro papa efi India mamu eba o man mu ha na ye nnuro no so de FDA agiatum ehun nsam de eda hodi hu me da ase anopei meda me bra ase na machia no Philip lawyer danso ana ba ko nso nkoma me papa ba ko lawyer apreku cobord ne babia frimonra erade nhyane me chia abusuan ne nyina anopei yo ye nchere ho no ne ye kɔ apomudin so ye se oman betu mpon a na ya apomudin papa enti anopei Kelmed se ocheche obibia na ye nro no ene esamwe ye wo BC56 cream a eye ikro adro ye wo Pilif ointment ne tablet a eye koko adro broni beka se pulse anase hemorrhage ene ye wo motofo aso de a eye Aerolabs grap water se akwala no ne yem dan na anase ofifi abo anase ofifi esen na ne yem no dan no ogya na nketenkete a ode ma na netew afi akwada a wo wea ne de na si hoi Molly's baby massage oil ode wasa akwala na se ode twetwe na obofo ma no wasori agina kuntete se sojani no prekope na bibia dadin sa nti enne ye begina BC56 cream so na Pilif ointment ne tablet no ne ye de ewie menchare ho BC56 cream sanya medical kai eye ekuredo wanwa so a esu bi mada eno ne de bebre aba adwaman so na mmom ne papa no enne sika ho ayeden nti wo to papa preko sanya na wo kyerɛkyerɛ mu eye nhaban ma ene ye de a side effect bi eni ho
enye nia obekoto a watu sika agu ne advantage ba konso ne say eye 50 gram sane aduro ni kese yete ne sana aduro ni wom enye se wo bemia na mframa bia be di kan na bi aka echire sa enti BC56 cream de bia me ka se me wo engine room ho minimum ni eko eno no bebre na omode abra na mum ne papa no enti se me matu me ho asi ho se me ka BC asem a enha wo ho eno ani so na yusu uto na ode to ho de anya adwuma ekuro no emu ne ehe open wound a wode wani ehu se ekuro ni eno na wode BC eka na no wapa ba bia da emfa ho ni mfie dodo a ekuro no edi se bibi na twa ade na tim anase wanya accident ana ohonu mu atwa kuro anase ekuro bi a aye kusikuro slow healing wound chese the emfie bebre na ede wo sen diabetic wound wo diabetes anase sichire yare ana ekuro na abeto wo so wa atwe entimi enye de enko aw pe BC56 cream adansie bebre na eba entini ya ba se ye be chirechire mu achiro so was a how no a entwentwen so mi wo engine room ho BC e wo practice bi wo mu a nkaye no mo de dada mo a mo ya mo jusu a mo nya ho result no ebini na mo BC no practice no ebini de ye wo antiseptic practice wo the cream no eya wo nan na ebo ho ban osan ye soja ni a wo ma infection biara emma ho afi wo sa de ye wo nan no a inflammation ye friend no twi mu se ehugo wo nan ho no ensufi bi asabe ewo ekuro no mu no ebetwetwe no se ekuro nya beto nipadua na kwa ba bi a na se wampe ho asem anka na ye infected a ebe pro sabe kuro no be se na ade ensufi bro ni be ka se pass ebenwina akodompe mu ye be kwa akoye o test bi a ye friend Doppler entwe masambre ne ba na se nya akoye Doppler no na se ye se aka dompe na wayo twani betwe ehwo ani ye ye free ho ene wonsa mienu anase wonan mienu kura etisen wo twan ya me yakotwa entwe masambre no mane makora na sika ben ana wodi kotwa enye free o de bia meka wo kwa process a wo be fam ansa na wakodu ho no mo ne ya be bo so se ye betwa no na ade ayo efie jadum emma samre ne ma enti mesrew emre na ani kope BC56 cream fatu ukro so wonya de to so keep no sterile some ikase sterile na che say emma efie anasenke kawa bi enkoka sa akuro no na fe wo de yeso a adefe na yi na firi ko kra ebini mu kuro wo be hu say esoro na ye dindindin dada ne say enwi wei wo de to so a ebe wa sa slough ni nyinara anase debris no ebe yi ni nyinara firi ho sa case na nkasa kra eye surgical case ye de wo kotiatia ye de wo kotiatia na say ye koye ho adwuma ye friend the bridesmaid ye come local anesthesia near the bride na ni na da ho ansana ekrona be the fed anase ye be your plastic surgery say ye debris no debris ni free ho no anase ye your the bridesmaid na ekrono so a yes no can ye wawai eni no ye wawai eni no free wa eno ye surgical procedure sa de ni nyinara BC56 cream oye ni nyinara wo de to so a sa dead tissues no ebe wawai ni nyina free ho no na fe nsufin bi erewo etwetwe ni nyina free ho na fe bonus e wo me say atwenwedie no tissues no fresh one ebetwe ni nyina pi na fe aka asi ani a enja etwa eno ye bonus eduro ben na wo benya ye de beto so a ekuro ni be wa enya wetwa frimi na nanam mre so wa yusu bebre woni ne etie BC enya etwa enya kotwa papa wow yes anwanwade a BC eye no eti hili kuro no na ese hili kotwa na ebebe ni nyina na free eti benya o skin no se na eti ansa ne kuro ne ba pep asembi ani ho that is the magic me wo engine room ho minimum ni America me say adanse no etwagu sa afa ye be call pilif ointment na ne tablet no so se koko edi mfi ahe exetil etu moja koko yare ye hu obi se koko na duro ni wo obo ase ni hu obi kasa akire wa meme sisi ni hu me wa yare sabia omo de ba
se yare no beto wo so amfant na fie fa kwa yare sabia no mu hu se yare no eni na mmom wonya akọ na ye ka kire se eye koku a kona akọ pile ointment na ne tablet a doctor fo ne a nurse fo na nkasa yusu eye haba ma na ye de ye side effect bi eni ho wonya yusu a chese koku no adinfi ahe etu moja e ma ho no mo keka eho burning sensation ewurade nyankopon ni nyina taw na ye afiri ho koko ye yare ehu sa me kasa na me pa kire den se nya besoa wo so a ye wo vein bi e wo rectum ho that is the rectum vein ekuku ma me ma example bi wa hu se ye ma ye nyima ebinimu vein bi bete omunan ya chi se na ekuku aya kese bibi ti wa papa wan kan wan fa nko hospital ama ya mfa switcher nko bo ma na se ya chicha na se ya preventing moja na moja betu amunaku sana koko ni be yew e wo rectum ho the rectum vein no it inflames ehunhono nti wan pile ointment ne tablet ne an yusu a e paye na eja wo moja eno na nipa ne tena sa na ne kokobo na apie na moja sa no moja na ebi ni ho hospitals kwa ye pe moja esi nkrofo so ebi no afi na obetwa ama koko abema moja etu okwa ye nya bi ma wo enti mane makora kona kope pile ointment ne tablet a doctor fo na nkasa yusu na me ka kira wo se omo aye pharmacology eye enuro ho asem na omu nim mu kura yusu we a sabe me na wo kura sa na se wa anko ye bi se ye kai bibia e beto dia pharmacy biara wo wura ho no ma wo nsa be ka na me bobo kakra so ukotudu ye nuanum nkramofo asore dan ho benya bi na plaza okanshi adabraka opposite Melcom Elohim Adepa House Ashaman opposite Menya Krobo Rural Bank Madina opposite Melcom Koforidua Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Sunyane Green Star Pharmacy Mose Pharmacy Six Stars Pharmacy Ena Cape Coast Buse Pharmacy Sankotes Pharmacy Pena Herbal Shop Ena Ashi Pharmacy Ukokumasi a Costa Pharmacy Freddy Men's ena Obuase Smart Herbal Shop ena pharmacy bia won kra ha na se ba bia kuro bia so ye won off seshi ehemfa ba bia ya je number so ne enfremo numbers no enu na etwa gu fidie na se na afi ba kon so ne 0598553075 freye abrini na ye beje wo so ewrade nshira so watie mi na obeye no sa eti Kelmed Pharmaceuticals Limited and no corporate people ni pan bi eto especially BC 5 no 56 and a fe pilif no pebi eto se de be ya ebetimi etu yare ase e de ama ogusu ehwebegam